more tiba mi tobo de ke tenia ye pakama lotko leader J. Robert Clinton kwe leadership and the Bible the Rome takeku kena tamalo le Rome puine lo so pakeyo ta suwe patabu yo tabli do malo akepe petisu li sosi atota ketru do li Rome le bata kweo do possible kena lo sa kwa ke pa sui ke pa paganu pe na bwa pagata pata sa pagadu ne bata sui suwa de ke saywa udo tapita mati le pa kemira di tabak saywa ta tu sa ta sui suwa tu tida we masa da sui pa le krisa mi kurke pa yo aye amen Li rumi ane patinya lo we mera sopolu ata kuelo a kopione le ta sakato le chikete ne we le patia da su we rumi no da we kwet ta prasu we rumi no pati de pale ba adoti dota ko do sopolu ne no sopolu ane ne we tele ti su we rumi ba le koti ane da we le ti we da le kiane we kwet ta pra su we rumi da we mileti su we rumi mi wini da we palo tale kale da su spani su Spain no rumi ane ole Italy nya pu Italy mi wini da we call su ko Europe da Italy mi wini da we kale da su Spani su Spain Spain ane we da le akapiane Europe amutor kolo no we did be atakalu tu ane we da pe saduje Rome saduje sabote le sueda matadine do tapato palu pale tana tatado pakubo podo yuale pesai shukri a holo with an justification by faith no but salvation by grace through faith justification by faith through Christ no with an bata pato palu pale kasai shukri tana kasai shukri a who in a law this also to be a structure no attack a key one in a side of look on the gospel and individual side of look where the gospel individual what the gado a copy on tata kuso tamita the blonde pole takikla no di saya uta de batalita peso asa ta tu ni kweta le pataki pu it is an individual the kadu on in 1 to 4 chapter 1 to 4 on how God delivers from sin saya uke koke pale ta deba potela mata deba do te kluni ba yo la kapo ba sanke ni do paduni ba ta uke koke no that to play let that ba dile the kako ne way asado ye padile ko how God delivers from sin because ayo ma to play boa le tade ba apune dile how God delivers from sin no akobione ne sopolione te dale asado nuia puone ne te dale tagile semani yetama ba Mimeta early to Serbani Yamalo, Mimedini do a copione ta uloyataki puneno, with an end of a poya ear, Mimeta Ketutokia le tati Kasamupua, when a tatu tatoshan in the way tati akasa amupua, tedali, the sit of Turkisai Shukri Blue Pool, or Kutani anida. How God delivered or kasai shukri kasai one two plate of wale couple kasai shukri a blue pool in a law. Tano pa kioni ani the asadu quip asadu the city the gospel and Israel. Tata kugaso the pa Israel put it pa. No dida yoakalu gatani ni udah leda pa Israel putir pa yuata mitato yuata tu tato basakene wetir pa ni lupo twewe
yo ata tu ta to a kaligata chine away ne ke ro ke ta ko ta khe ne no ata su ke na ke kasai su kri a kaligata se ko ne yo ata kaligata ata mi ta to se ko ne te to ba we away te da the gospel and Israel asado to see chi political the gospel and daily living tata khugaso do akobyo ne ko muni ata umu away ne Rome asado to see chi ne away sopolu kwe bakado tata hi se de ola no akobyo ne Rome asado to see chi ne away te da le puti wete sibati le yo tata ka yo pa ko ti yo ti pa tino khole tali muso si ta ba yo ta tama ge ba je na ti tu do pa I te ka pho ke go re me me le lo ti ke ti go le tama ke ti ta to we ne the gospel and daily living pa ko mu ke tani ba tani do we pa pla tho da le ta ta hi ti te pa le asado to see chi nyapu no Rome asado to see chi nyapu where the gospel and daily living away batano lo asado to see chi perile to see khu pu ne lo tagi mo pa ne where God's gracious provision of Christ la away ne ke sa yo le abli apu da we ne hilo pa le pa ke sa ta bu Yesu Christ la ta le ke sa yo abli apu ne away ne the protocol ne but the su ko mo pa do pa ke o the ni nya ba ako pyo ne pa mi ba COVID-19 ma ke li we ne alu pwe o the le pa ti nya ke no ako ta ne da hoko takolo bo to pwe ne away ne ta alu pwe o the le ti nya ba sa ne mi mani le po takolo le o do alu pwe ne ti nya ke lo ta we ne yo abli apo ne o we da le po ko to bo yu ko do adu ka te ne me da le da pakasa ta bo Yesu Christ a khoi ne lo God gracious provision of Christ righteous to every believer no every believer because Yesu Christ le abli da we ne he lo pwe da te pa le yo ata to ta lu yo uke ko ke pa yo ata to ta lu ne o le papu do we ne te me le pata to ta lu ba me da creator ma tu ple pa de ta to ta lu pu ne lo keywords on it away me da justify lo pata pa to pa lu ke pa no away key events on it key events on it away me da le da pa ko mu le yo abli apo ata so so wa pu lo ako pasi ta lu pe pa ma pe pa ti ako pyo ne pa ka me pwa le aman ne ta le pwe pwe le Yesu Christ pu lo ne away there is a key event so key event on it and ako pyo ne pa ba kwa se be ta tamati ta wa le kle abu lo aku da di le pe te nya ba aku ta ne da Rome sa do ho nya pu ne ako pyo ne me mata ka ma lo pa ya do yo ata ta kui te ga le me ta wi lo do a bo na wa ta ti te tro a away se ne key event lo da le ta khe le pu ne me pwa le amane ta le pwe pwe le Yesu Christ pu ne lo ta to ne to announce his intended visit to Rome away da pa plato da le edo le tu le we Jerusalem o Lord we chigara kane edo civilize no edo magu makle ke Rome ata upo ata meta lo de te karakane ne ta pa plato ma mu ga pa Judah put it pan it the mer pa kripo le no to explain the rejection of Christianity by the Jews no we karakane to spur the Roman Church onto missionary effort. Where kama suto Rome eta upole kama tata kuso owo. Udo tatu dini je pada we kwe weda akopyo ne li Rome ne lo. Li Rome ne we te plato da pakanyo the fallen humanity lo. Pakanyo ne akopyo ne
lokama do pamata gitu no teraba teterawo tu ba di sa no kuzane do KMA pwakanyo takuto palo tapita majane di so di temu se so do kunya bi mle le mana khone kutota ero masa khone marketa ele kuto welo kuzane ane da kasa yuani ba poya loketa le tilo pa ku puda we kuzane kasa yua sinyo da jene uwene no leadership lesson tedakane biographical information ne pei punene pwale asukena ke krinene akoyo abli poyo ta so wane ne awene commander ta awene biographical information shene no mama nuta do akopyo ni mukole ta to we shene no leadership lesson chikara personal ministry values no personal ministry values natno kasada ne nata mata ta kuso akopyo the relationship do namata ta kuso ne temitele na matu pataba temitele ne hilo tamabu matoba temitele ne administrates no akopyo ne kate to tikleta ta kuso tapia na personal ministries no away on it no di de palliative tentative de kami no amaleda akavya tamabu mato pamaleta thipa pamaleta pata se taikuwe pha do tale pa mane misiko personal ministry no personal ministry on ne relational empowerment as a primary ministry relationship empowerment na mathu para samone na relationship kaba uweda le talo le na mathu pata awo no ne he tamabu mato samone nano kasada ne ataba thwe ata tu o ta o je kaba tu o weda su talo le ne he mabu na mathu pata udem ne sikle kete katota awa pata le lu thele no pata kapoto thele when a personal relationship le kleta bo ne kaba utho weda ne no phe yo ne so polu ne de le ata kwe kala pune so polu ne lyo thoda personal names when the khusiga personal names in the way je thoda khusiga no pataga taga le tata kuso tapita mapu do tele we rumini ne the way je thoda patasi yoga ami akopya talo to ne le tatu basana tinya patasi yoga akuda ne de ke yero pale ale tu mimio nelle tiri pesida klo nelle tira le bo ko ne ke yero pa amine ba de ko ra si se gala akeso poluane ne awe a personal relationship ministry jelo no awe yone leadership the lesson 2 lo about odo personal relationship no personal ministry value law that kind of power centered ministry word center ministry ne nata pita mane kaba me tale apho tho tale yua kalu tha nya pu no yua na tu ke to ke ta me ge na site te lo ta me na tu lu ta me ge na mata ta ku so ne he mata me ge ne tu kle ke te ke to ta me ge no we ne kaba udale da yua kalu tha ta me ta to pu ta me ta to ne ta ba nye lo khu lo za ri no word center ministry sebudu pme whether belu pme atino pme la lureni ma pme la ko pa akobyo tamito mo ti kwata word center ministry one nara kasayo aktivita tamita to no le kamagi mabluta no akobyo ne khina ta opolo na ta opo mita mata ta kriso ne dura lera tau po talu je tablo tata kuso tele awese ga kero ge tati kwa akudane what center ne ke ta mabu mato ke me tata kuso ke me ta uke ko ke te me ke tama ka poto ke me ke ta du tho le potaga bataga ata u mu pu ne no awese ne God Center Ministry lo rikara ne union life
ခေါ်ပြောနေ leadership lessons ဆိုတဲ့ union life တာမီတာပဖူတော်တာဒီတော့ပတဲ့ personal ministry ဆမနေ union life with the people you are intended to bring the gospel union life နော်အခုဒါနမတ်ကိုတာလေတာအဖို့ညာပူ union life နော်နမတ်ကိုတာရကစားတာဘူရှိခရစ်စားတာဘူရှိခရစ်တာအမူလအခုဒါစပေါ်လူတဲဒါလေယူမူမီခရစ်တော့ယတိလောတဲ့နော်မဆာယမူလောတဲ့ယတိလောယမူလောတမေပါယမူပါမီခရစ်မူလယပူရင်းနေလောအဝဲနေမီ union life လောအခုဒါနေအနေနဲ့ပကဘာပပူတော်သကိုပစာတော်ကစားခရစ်နော်လေတမေတာတမီခေါ်ပူရင်းနေလောthe year karakane perspective natati no akon mimata kalo malo phaya do yo ata eta kwile yesu kri putagale mitata wi lo do ame bo na wa away sene ne akli kli myo lo akuza ne ya ne perspective nati le tawe kamalo phana tawe ne ke he athona tata du tatu su tatu eta ge when the perspective lo the perspective and the tita le ayo takapa the minute tita le apoko apoyan jo let us surface ba you are seeing things inside akoza ne we te le perspective no akobyo ne wataga ne atuketa pa ne mi kwa le mani le outside perspective ne tuketa pa li te me le mata ka ke kazuta ge thene ma samone mi kwa le inside no akobyo ne inside perspective ta thi le ayo de ka pa ne mle awe mi ta la ta po awe ne mi ta so so wa awe ne o do ataku ti ta sa atagi ta ba amala pakatu no ka do tu lo ta awe shen de pate da le perspective le ta ne pho ko ne no chapter 1 to 8 on ne awe te da le Christian life lo chapter 9 to 11 ne te da le God's walking no chapter on God's walking kasaywa mata no effective leaders perceive present ministry in terms of lifetime perspective da le effective leader kuna le akebli ne da awe thi wa ta ma ni ame ta tamu do ta su ta ma lifetime perspective akoya patulu ta wi samane pata lo takate phede mamlu tara tamale aketo ke chu tara le li so si jo pawesha ne katulu ke ta le patulu te da ba no Old Testament New Testament theology ya yene atake mission ko leadership te da ba do ta le kweli te ba akuza ne patele perspective nati present tamawe ni le akuza ne da effective leaders ne da we lifetime perspective ne ba tiele akuza ya tele yimi ti samone yata ne ke sidi lifetime perspective life beyond perspective akuza ne so dawiya te da le di sa pwa do khu wa ne de klidi ne di ba na si le pa le ki so do na so na ko le ke pa le ke pa do le ta da ya ti akobyo ne ministry ne na perspective ne o le present generation ago the future generation ago the batele manile bate mu satya bate da le what so le to so he to me le we have da le ye te ke le what so le to so he pa he to so su to we pa he to so ne we life present ministry kama su to kama meal lo talinya ko ne pabolo patru po troko sa kene re botru phadu yi lo tadi sa ya ne lifetime perspective le chi ne pa ke pa ka mu yo ba yo pa ka tu kita ku pa ka si to pra ka sa kweta ta wi te me thele tablo go lifetime perspective le pa ka tu wi ta se le ta tamu do to so go ne no tamalo khu ga da ka ne awe te da le giftedness ne no so polu awe kwe da ta hi ye ne ta hi le rome so do ta si chi nya bu ne te kri tu so ta si chi nya awe kwe da ni ta hi o to ne
ကဘာမမီဝီတာတော့မောမဝီတာတကေဝေရှင်နော်အဝေကဘာဒုသူလောတာ leadership နော်လက်ရှိကနေတဲ့ mentoring ဆိုတာပကဘာဟိစုနေကလေတူလို့ပွားနော်အခေါ်ပြောနေလမ်းပြလမ်းညွန်နော်ဒီလေတဲ့အဝေတေပလာဒီနာပဒီစညာအဝေစနေပကောလေ mentoring လောဒါလက်ရှိကနေ missionary emphasis နော်အခေါ်ပြောနေတတကုကစောအခေါ်ပြောတတူလောတမလောအခေါ်နေပကကွာတီကွာစာတဲ့တတကုကစောအတာဖိတမ missionary emphasis ဝင်နေမိတာတမတခါကြီးနေသူ့တာမေကဲတိမတာတမီလာလေမောင်လေyou are like a poor to key away ministry emphasis ne ka ba me da le da you are like a poor ko plato a ko pyo ne ne na su khu sa khu me ge no na lo khu lo kwe me ge no ota me ge na re lo mu lo na ko sa me ge away ne ka ba me missionary emphasis le na ka ma o le bo mi ta khu so ata du tho le nakaledo sitelo ta nakaledo to ke ta nakaledo his a sort of paga donaki mabu mato ta awation mera missionary emphasis huzane terale she wants the Rome church to become a part of his ministry when Rome ta pune ka keto pale amataku ta do o the awekale di sule lady su supani atatu ne odine no the lichidi that when le with the two but some one missionary emphasis ne o da le o ine lo mo sa su ke pwe o di kono ade ke khyo ta su e pasosio possibly ke na lo lichata kuso do ta kwete de pani mera taludo puedo ke le kese do kuna ta malu de pani peti o de tai pulo de tai wa sa kwa ke pa su ke pa poko do kuna alila kuna atuti no atake po do alu ala ta pita mati pakati da we ma se de su pa le krisa mi khod ke pa yo amen